twakubijukaho kikamanyisa ngo bakaba barungi kirenga okusinga butwine icyo kureberaho ntwihirira hantekateka y'abantu ba West Nile ibarye nayo inshumi nkihingwire bakajyana mu benda bataho umushomo ubwo kwijuka Idi Amin Dada Memorial Lecture and lecture ijo ikane kuza university ya Muni konka aho naho vice chancellor akajyangu akata ku mantekateka ijo eventually lecture ekatoroga lectures ezi tuchira kuzigiraho kwijuka no kureflecting ibyo abantu bamana bayemba Rwanda ngo kutuba twinaho lecture ya Ben Chiwanuka so lecture katoroga aba West Nile baheza bajyana no benda kutaho itendekero bariyete Idi Amin Institute aho naho president ya handike baraha agucyandikira Honorable Janet Minister of Education ya mjangu atagaraka kuchura ngwaraho institute kweterwa Amin ngwa kwa mina karisiri wembundu nemihanda itara constitutional okutwara wembezi buyanga so ntwenda tandikira utwebuzi abaregireho bakatushara igana rindi nari n'ibindi bakozireho ibyo kutambira mu studios nyine mukuru tonawe John n'umuhagizi wa NRM n'umuhagizi wa President 7 kandi n'umuhagizi wa MK naraga busongora nyine umwambe n'umugisha Denmark audios narago mu kigombe cya the Forum for Democratic Change nyine umwambe karamuzi katwire nwe orukuremermo ya NRM mu rurembo rwambarira konkara no MK movement nakantu amukono ne kareba kajwire aha Kaisha pole ngamutuma is a symbol actually I've just given it out na create staff I will bring nyensiga zaka kwereza ngakushaba ngitera kanje kwa bura nanye natahakanje akenda kushana kabari thank you zo nazoka tware bakashabire konka akanaka TV amaze katware bakashabire akanaka TV mirimo ndije gukora mutabintamu so akanaka TV we bari pole umukuru nwagaba Moses entwega akashara ubwo nuplida na yakoresa umujyanyasho ni Denmark ina mazina Masia Mununga Denmark adios their Christian names yeah boss I'm a Pan-Africanist I don't know much about Christian and I'm a Pan-Africanist Pan-Africanist myself Noropaga makabesi so gate was a man Denmark twakwakira abantu bahenda musi moderator Boaz n'intarumisha ogutangira panelist wagenzi banje mu studios Sky Television na ambeoza Radio 5 okwagamba abari tureba n'abaturikize n'abanyeta Denmark adios benomugisha okorwa mu Forum for Democratic Change kandi umwanditsi wa Dr. Kizo wese Ginengwara pole kurukayo buizbwera beno kamaze nyakire bagenzi banje abonye no mu studio paris bagenzi banje we cyane saje ntoro nawe ubwo nawe cyanjye cyona no kimanya na mutabano wanje nawe n'umwana murungi etene shonga ni mukunda yamona Prida wanje mwana wanje kandi muko wanje we ndarahamwe konga kandi stara mukakeka cye mwana wanje yabare kumbuza wizwera kargayo tera kustamiri kandi kinagire wizwera nkanumbere mwana wanje ngo mure cyamana gwe mukayine and ayisiga kagafiri ngakirebe cyabereyo emana haraha na magu cyaye esekatetemu and I sing that Ibrahim namunana ankore sabroji na kwa statement okay wa MK movement support wakagereba je no musikeno gabe is loved ne supporters benje abantu mu mwenda so beno range cyako yajire ngo agent cyakira ariye tukora ibintu nkabiri wa yes ngo umuhozi ibyo kutambara nanda kubiha mama na kuba president Museveni waragarike ko Simba ngo aguko icya kabiri mwine muko baganisamo mbona umushongozo wabanje gategereze mnonga ali ni skin yes hini timu ndijo nero kagera muhoze yamugurire Masaka ukagarikira Masaka ukagora hebyo ekene babeha
ari skin taragarikire masaka izine ngamo z'abantu ari skin tarayizire tukamushashura miliyoni 15 of course hagiramo babasa bakuba batarabagize beyitu abo bari mu MK movement onkamwe babasa ko abari abandi bantu tukamukashanga bari abantu no babinemese kwisha bamugura tiyeje bateke nyoti kirasha zerenkanye ngo kasenti yakagaro ya yirifare abamane senda kazitereza ninge nishashuka ninge nazihire amakuru ngajya ngo bamuguzira akamuha miliyoni 20 ngo akamujya ati 15 zabari nango kukire nyo nakwasha those are rumors because nyonka muyeburuze nage what happened ya ziringa konka kutayo turunka aho mu compound aho a certain boy one of his boys ugambo byamurekuka batebe tugana kuruza mu ibuka wakare gasoma korwe tukaba successful of course obino kimanyamwa Boaz wano kuri kintu kirungi na wino ko bana makuru once ibyo nabitamba amashonzo bitanu bako it's normal so then chine ito yangu ntebaganisamo ipetro one group tura MK movement then chinde icwa kiragenda kwamza geno musikenero gaba twaramizibire kugenda actually esha ayona kuzamasaka yes John. That's why they want to create mukoro ya region team building activities mu regions katanikira ubunyoro tereza kure sub region ebrabe nabina turekege sub region ebro munana kwikumnabiri turi bunyoro to renzo region John no horaka pore katwiri tentivuri abakuturana bakutuririza mu asiba muta nuwaga bayagera ngo urikize mukama wawe vice chairman wa MK movement Western region so kan yonko muhagize wa MK indeed nabara mukama wanje do I shy about that it was a statement of fact so it was so sarcastic as if it was going to cause uproar so ni nsima abantu bona nuwaga banajya nuko ihakana kanyo ni nyihakana nyondi ngawo nyoti ndi ngauti nsoko yakana Kuyanja ya abantu abizire bizwera nimba sima abantu abaye bari mu organizing committee honorable baziri Didas Tabaro Katwiro yabe yabakulire nimba sima of course abarona munana nyoti ndasobwire kukaho abo kuba nkanye no mukoro gwa captain David Basheija okuba nkande management nali mu committee eyo kuraningo mukoro gwa yabe nahingira umuhara Angela Chirungi oya utwahingire Ghana amangira Ghana yes the husband is a Ghanaian but works from Italy so kani ntekwa kubaho nka omumba benu batebekana so mukoro kandi nayitu tukatulinzire another cabinet minister member wa SH General Jim Muhwezi kuba president mu yabe asindikire amukorogu njye cyantangire ko kwijya konka mukoro reports zone kandi tutonora katwira kali bize nyonganye abantu banje babimba pa feedback budo banje baka hafu so Allen Skin akabuzo bwaki Allen Skin akata ine message izire kuri akaya najya ku delivering akayizire ku entertaining abantu nyiciro murofu weciru kandi okwiza ko no buteiza kwe kuko abantu tubarabitira basis ya Allen Skin secondly omukasi cyakabire shema hakaliyo kasirindi kusasara hakaliyo Reigi abebekuru haliyo bebekuru na abandi ebyabiraho enguyanza yabantu yabiraho abamu abatakukunda Geno MK batekereza ngo obhareiza Allen Skin hati nuweineho abo mpira mbageta form hati nuweineho nuweine vibe so entwiga na group ye bagira ngo atajya abo kuba ebya delivery a stage ya wa Allen Skin aho no mayitu tuba twine ba informers nuwaga batandikira ba wita moment twine ba informers beyitu aba masaka tarashire yo ko tarasimbire muka batugira ngo akajyayo V8 ya black V8 ya black ejo ya jayo this guy has information yes ubuyana bucya imotoka ya mani yazwa kandi ine nende ya kabiri eyabeje skotingire nyuma hati ya jayo ebyabiriho byabaho konka Allen Skin nko muntu katwira kajayo before after some few days arigeno mukoro Allen Skin yaje nyuti nyine songa naiwe habereho bino nanga kujya politics zanje so entwiga na timu yi baka
bakasenyeza okunaga abo kubano bamutangire kwija abantu bakija nyoka ndetse nahurire ngahora ari ni skin kugira ngo napinga muhoze kureka hine groupe yabene pinga baramu so bakambatera baramu ngo mukorogwe butabugwo businguzi abo ari ni skin niwe magini nayo nicyo kandi bo bakamuhasa tunota abiri okurwana kwa mani kwa bakambatera baramu icyo nco nahurire actually bakari batera baramu nani but all in vain they failed of course we became successful kanzo abantu bahenda muzi abashabarigirire kintu mpaka nore mcijuna yini enkuyanza yabantu ekali owanyu gamba nkuyanza yabantu abarigire rubindi owanyu kija buziwera kashare mgombora yabona wala jori mche owanyu ni dana rubindi aho ni ndaho burizo aho magara atoli mutawunu mun ni ntangaro muntebeze byo witu weno mujenyi weno muntebeze byo witu okabansuhuki wabanyamwijija wamanya amatongo gakwireshuki umujenyi yamanye nsimbo nsimbo ni ukumanya we kandi ubwo uryo mujenyi hata abantu bandebeze byakashari aha nkaraho hemirundi yeki nokora ki kwano uzunga zunga rumizozi yose ndubigezo kwetegereza ibiburo by'abandi baraganisi birinkai naye tubona ronda abantu timbare shana tikweze kanga mambo wazi katwire no mayi irisho rumonezi katwire muri kagire kiyagambo irisho rumonezi azo ngashobwa lenze na magnification ukwangusi ukwangusi mbere irisho rya katwire ndikabanya kusiga yo no magnifier nireba umuntu omwe rumureba nk'abantu kanana akuba abate biburu by'abate babikamba tinda birene nkara baheme muri yanjye ngwera kwekara kwakisha obare munanga bazo yiruka cyore hati ekikumanya abesho muzo kwakunda kahehe ari nisikino kuyagurire hari abantu nyamwingi bazima kata kabura kunga akayiko muhanda bamujya kunga ho gusa obare munanga hari ungi shaka icyamwe konga nyoe no mani mani kuretera amahoro hata mahoro rabunyene mteja agaho naho MK no bembo mtemeseza kumara bageze bambonda bodesa abantu abakwenda kwikurikirwe bonda bujye mwari ya mutaro wa Museveni imwe yo mutabara president to at first ngata mutegiriza umushisha njiri kubwa president akugwenda abade baba mujema kifu okay abo kuba bine cyabo kibagwerire akabagana takugwende kare umwana babitiro kwa mutobo bamushisha bamukanje muko murye imwe kimanye MK MK yatwire nayo kurga ya nyo kuza kumwitegereza enda Moses konka MK yatwire nayo kurga yatahama okutandika kuhinduza akatandika futwaza nko kwa futwaza eje mchumbicha eje jirombe by'ubutege cy'abasigaza so hati nyo ningira kumburire eje cyo kugira ngo eshayonera kirugamo mushoti yakirigire muri ya eshayonera kirugamo chimbe mujema no chimbe mujema abari yone batereba enkubya na mukaga yeno moskinera gaba arya borote kashimwe ngiteko kumuteko ukifuba kwa ni mubi yango n'abantu bingi ngo abantu binyoha ati umambo wazi hata no mutabana wanje ogentiga akisere kinko manga n'abantu baguzwe n'abantu bakashara baza kubinga cyane yes because you know gandushu kare kandi bagera bakore bakurire kare John baza kubinga abantu bakashara abantu bamba district John ukahorraho ni mwambinga John ukahorraho narware barahaya president arakugira ngo batahishomero bakariyetera idamin imo munshonge president yahire no kugira ngo amina karetwe imihanda itari ya constitution akamba government ibarejo kagereho exactly president iki yabaye ni na no kutahi ishomero bakariyetera amini kikashirije awe bari muno icyo kubanza ringira ngo
haroho ebigenderwa ebyabamwe ebabene benda kukiriza other than kwijuka Amini. Because Amini kurga sanzo na mwenda okukahati. Ikibaro cyanje ubukirakiri kirungi ni myaka 4 narigiro. Imyaka barafiri. Umulyana nenejo abiri afiri. Akafukwa 8 2003. Family ya Amini, close family ya Amini, yone na ikora na government. Including Mtabana ali iso. Including Mtabana iso, including another family member wali on parliament representing Chibanda. County yo mukiri andongo. Ninjira ngo umuntu tosokunda muno muntu umwana afire kucera nyina. Notekwa kubura umusezi. Hati abantu abo president na atunga information kushiri ituyona. Nahatekwa kuba habe haloho selfish agenda ibabe mbenda kutemberaho kondo konko mu kutembera mwoku bakana basere byabo. Habo kube cyo kubanza. Honorable Caps Fungaro aliona serving ekisanja kya 5 Parliament ya Uganda. Parliament ya Uganda. Is not is a former. No, ni manisa. Yes, by the way last elections bakamsinga. That's correct also. Aka serving ebisanja bena emyaka 20 mu parliament. Akalu FDC. Ekintu kinu takakiretaga. Obwamazire kugwa hati ya sera comeback. Echara isibeho okumugaro mu parliament. Obu byabeira ali mu parliament akali shadow minister wa defense and internal affairs. Shadow minister. Shadow minister. Thank you. Now, emyaka yamazire kino kitenso tarakiresere. Family ya Amini nkamini kino tekakisabaga kandi nekoragana na government. Ninjira ngu kukakuru kweyendezo kwe kika cya higuru okukugira ngu hati omubintu byona nombizubu byone biri arwa ebiri West Nile nka sub region wakagera tekizigo kitwine nkwijuka Amini ekyo njo kubanza after 44 years arigiro munte. Number 2 twangire twikirize abebembeza abamo nabamwe haroho bakurugombo ebembezi with the dark history. Kandi kiba kiri kirungi ngu omuntu obwararugombo ebembeze na history embi. Abantu society na government musemiri kutahe nkora yona yokoreka ngu history ebyo yayeba. Habo kuba history embi simiri kweba. Germany for instance tosokorgayo omuntu wena tasokorgaya akaruko mwana we Hitler. Tosokwata nanga timu y'omupira nali nawe kuba pets nkembwa nali enzangwe zo kutura nazo munzu tene no waso kugita ibara Hitler. Haba history. So ninjira ngu issue ya enu government eyo ebibi bya Amini abena akora nebikora, that is secondary because the issue is the two wrongs make a right. The answer is no. Okay. Government ya Amini ekakore bibi ebikorobero. The answer is yes. Now obereba yarukozere noyenda kutaho isomero ryo kwidusha abanyayuganda ebikorobero ebyo nyencho bahararga yondo muntu akagira tuteho Joseph Kone Memorial Institute noja kumuhakanisa kanda kali aha neita abantu neito baragera ngo bateho Jamiru mukuru Memorial Institute kanda katwitara abana bitwali kitamba abana bibiri yabocha nabandi yabatwara ninjira ngo what is basic. President Museveni barahaye ninjira ngo Catherine bad spirit ohireho akana agaidinga guidance ya President Museveni myaka 7 ndicyo kwenda kwenda nacho emyaka 3 na musanzu mu Uganda ninjira ngo tukagizire Yoweri Kaguta Museveni Institute mu Uganda mu nali secondary school apart from honorable SFC headquarters. No, SFC headquarters na honorable Anita Among obwaba negura radio ye ni somero lye ene foundation ya Tero. But in Tanzania there is a whole secondary school in Chato called Yoweri Kaguta Museveni Secondary School. Konkano headquarters ezero amazina ga President Museveni. No, headquarters is a mahi
it is absolutely different habokuba this is not a learning institution oguma no somesa z'abantu so nyo ningira ngo omuntu bwarakole birungi tumwiduke konko omuntu bwarakole ebibi kandi tuliche kumcelebratinga na nyobu ndani nyenda ngo nyencha ibara lyanje barita ha muhanda nkole ebibi bisaza that should be recognized. Adios no shoti enkora yito mu Africa bur government ina mamanzi gayo bur government ine abe ku twara nkavirenis. Everybody, Boaz and you see my friend John, our submission here. Konka Bible tugira ngo tuba amazuma gatsindure aruseus. Inyoshire n'ingambra abantu abanyarwanda kwara bari cinte kiri kuza kutera ku Uganda kandi karito buzibu ne politics of interests. But politics should be of interest. Yes, but it is as well to look at beliefs and facts. There is no way, no work for President Museveni actually Mazraman for the first time now Ragago. Okoko was a former president of a country you're leading today has nothing good to be remembered for. Very unfortunate. Yes, because Wajirangu, so his history should be forgotten. It clearly means nothing good on his side. He doesn't need to mention it directly. But it's the politics of interests. I mean, tindi kumumanya hochang. Apart from okumushoma. Bakobuya abaho kabantaru. Okuya yebe mbire tindi kumanya hochang. Iyo kazarumbo Museveni. Yes, Museveni ni mumanya hochang. Hakobe myaka 8 naisa umuyango mu yona njirebire ninyetegereza. I mean, according to the history of Kugamba, you're raised from grass to the level of the president. A person who started like a cook, as a cook, or joining Amahaga Robo Wirobo, Akatani Karyumutechi, Akatemba Ranka Kaikale for your major. Okajan, that's what an achievement no one Korakobi. Because he a class of people are inspiring. I mean, he was a Pan-Africanist. Umuntu wawe nakunda eihangariye kandi akakunda Africa nkensi eyarwanire umumaumo. So ninteka ngu namazima amina ine side yembi konka ine side yenunji nangwa noku umwami Museveni aine side yenunji nangwa na side yeye embi. Ekintu setting a president yo kugira ngo even after Museveni abarazeho wakazombwebembezi batari murayinegiye nabo kumwijuka nicibasa kwisha kuguma hakuba bari kwisha kureba karunjike kuna nibija ko ni barebe bibi ngoku of now turebe bibi honorable Fungaro Caps kuza kureta extense echo wakabana areba karunji nangwa nabo mu region ye bakabani bareba ki akarunji. So eki president yo muteka yanje yabashemere gukora kukatari gukora decision yo kugira ngo ibyo mutabireta kukakuri yo kugira ngo okay muteboringe ebirunje mu kuteka ngo amen ashire kuba naba remembered for then babiteboringe. President Ombarahaye akagira ngo amina karetwe mahanda itari ya constitution wakaretwe president wenga karetwe mahanda yeke constitution akabi birakaruru but obote akati birekaruru amini akemera tia taho karuru yaguruka from nowhere ya hamba government. You see, moderator, history I mean taragurukira from nowhere. He was even a serving army officer. A serving army officer mu government ya biru by then. Yareba umuhanda ubu government ya binetoramo na umuhanda oguwe nko munya Uganda kandi Pan Africans tuna nakugambire yareba umutugo. Nico rukore nambwe nabamwe tujya mu president Museveni akakoreje kuzomucishaka inabari kukasinga ngo ayayaya ngo kiyatkoze nekindi icyo nagira nti twabantu jaji ngabebembezi bitu tutakaba jaji njomu angwe moyonka ninga side moyonka leka tukose amisho gitu nkoku munywani wanje yagambire renzi irebe side zombi
kirungi okemero ly'omwebembezi w'ihanga okareba omwebembezi owayebembire obwire bwona obu yayebembeire akateekaho infrastructure development turi kureba zimwe amarwariro agamwe ino kagira ngo you have nothing to remember him for. Adios kunogira ngo very unfortunate. Kunogira ngo amina kembera Uganda twine koti yensiona. Kwako naragaho akabe na yite ngo mu koti yensiona. Omuntu ari alevejo. Numbasa mutakutahi ishomero kumwijukira numamto cyo kureberaho ki. Hati ko kurete bya koti yensiona kandi haturetera kwenda muze side munonge y'abanywana banje bamwe. Museveni has been petitioned very many times. Umukoti yensiona nico nanagambire nti twaba turi yaha turukandarayizinga ebintu nikirungi turebe side zibiri. So ijomero kandi zakubakora kinkaye na rimwe. Beto no baramutara wanje kwa gamba cyo ngani no abana bitavutse bari so indiscipline yoro kwakora kwa Museveni you should call him his excellency the president. Of course I You don't call him Museveni is not Museveni. Yes. Echo ngani indiscipline. Tokora na gamba kabisa. Ne kabisa indiscipline. Junta. Is a young boy. Ajani miaka 28 but remember his excellency the president is your president. The president of the Republic of Uganda. Shibukano mu kitende secho. Ekindi ejoje nakugayidenga mutabano wanje ekyo nakimara. Ekindi kya kabiri. Me I don't support celebrating failures omuntu. Omina asako yakozerege maybe woko yanabugamba konka kora kubi. Nokoraka no kore birungi konka nokoraka ikintu kibi. Ebirungi byanabisangukaho. So ogabi yanagamba byakozere. Mina kejya kure ibintu biso byasangura ebirungi byakozere. So me I don't support kujya mu celebrating na ship kuza kwishika his excellency awe byakozere. Amina kakora cyenye. Icyo kubanza akara dictator. Ngambanye. Abantu bengi bakafa bakabita kandi abatera amasasi. Mu ihanga ese nereye kwa kutera sasa kwitaraho. Akita abantu bengi bafa. Akabitere. Akabita of course ngambanyenga. Mwe muntu ya dictator nakwita. Bakibaje tegereza abantu bengi bakafa. Amagara gahwaho gahwerekerera. Ikindi cya kabiri economy yiganita kaza hansi yagitera hansi ishukuru wabinga Asianizi akaba reason zingahi ubona akababenga bakasiga ebizimbya bakagenda kandi bakaba ryomo abindi nibije ibintu byakozere binyi munonga so nyowe kanya Akeheho na constitution na parliament na constitution akagiyaho ikindi cya kabiri there was no rule of law kata rule of law government ikindi no nabaza ko mu cyabe yashazeremo akayizere ngo all Ugandans bona abasalamu akaneza ko edina kai nakuze yawo konka bambe cyashikabaho yargawa atakakitere mu nkora so now umuntu nkogo riyare waragira ngo zo celebratinga ebyakozere naro kumwishuka kombeka constitution nkejo no bano ko murisho bari abantu abatarashemero mutegicyuwe Onere buchaguranya zire ngugena Museveni akozere ibintu bikusinga na Amin. Mbenu obwe Museveni yatachiroho. Taraho abantu barabambagamba nkiwe kugira ngo tutamuhishuka bwe bunje byakozere. Hari umwembezo yakusimwa abantu bone. Yes, ata ngachaguranye bambe ni musasa bakandi mshekera. First of all cyaguranye no muntu yakozere byone ubwigo bwine. Ebintu byene byone abiri mu government yayinareyemo. No kumanya ko no kwese makazo mu parliament sibikoze buri government nango no kweshongora agatunga sente agatunga abagize ibi na funds akomekaza abasabara bike na bine bine it is buri government age so bone ka cyaguranywe tashibe ko nagamba na government age auka abantu abatugira mu government cyagurangiza number 1 so takabera ku size government age takabera na takabera gavana president Museveni so abonje abana bamene mu bino mu government ichekwa ya barumbi of course bahera kikira actually no binabere ndi binyoro region Kiryandongo General Tabana Min akari one of abantu abagambire and is a very good supporter na supporting ageno muskina na mweto murumuna na supporting munonga actually nente esaba abagire Kiryandongo binyoro region no yase wona geno kashaka akenti ibiri lakini kashaka henti ibiri waketegereza so umwana
tukibaza ngo ishe ko yakaba yakoze bibi you know basa kujya kwanga umwana yariga yakajya kureba urungi no takuragana nawe and his excellency the president Museveni wonke niyo korayi kugira ngo oteresa obote bambe amin ebe byakoze ko nk'abana be bakajya bazo mu government bakije kuragana na government and I think that's why like tabera mean akabawa iso akata director wa iso deputy director yes and he's in government right now as we talk. I think he's a presidential advisor so he's doing well so his excellency the president atekoragana na wogo because nakora ebrungi takorebe byishe kandi ikindi cyakabiri tirire mutuma president witoruho nakoragana president wito makundana bakora hamwe so abantu abayembenda kutahi ishomero ya mini abembenda kutaho mushomo ko kumwishuka government ya emerere kabero batamu nene basinikira siginucyo no ekira kokora naga umwana wanje Boaz nakugira it is not good kushangiwe iwo munya Uganda no nango celebrating the failures I may call them failures because think teka ngo aro achievements za ministry kwasa kwantu mwishura ukashanga n'abantu obwire wo buteke wo mini abatareshemererwe abarukibi atokashanga ino zakusaba muri yo kumwishwa kandi abantu bona barukibi batashemererwe ni Boaz kubonye seconds 30 kubonye ikiriza nkongera halo wabuza ngo abatabani kandi ubo mbafakira abo ningira ngo Uganda siturukongo nora Kongo nyonka turayo muno obabembeiza nubaserera nyuwe mfiro musango gubona obakusanga umukaho nubakubanza kwa nubakwata umutabano bamureka no kumureka mbakwata nyoko bakwata so babatwara iyo boliza nababalekora hategeye government yonkora but number 2 president Museveni takashira halevo yokorenza to that extent mutabano obote akabana so bote umukamwana ali mu cabinet minister umutabani zimembo parliament umutabani bombe babiri no mutaba iba nawe nakoragana kurungira yes Henry Tito Okello Lutwa Henry Okello Oriem no mutabani wa Tito Okello Lutwa is minister ari mu cabinet when ministry yo getargamu no so nienda ga ay Nkaravurovu Nkaravurovu o arash abana ba mina bolyo no gambaho tubargamu mu cabinet so president Museveni eine history yo kugira ngo aba former presidents abana babo kandi abakoleka emirwa imirungi no na capacity gukora government bona abatiri mu government Moses tikiri cyamino wenka hebara president okagiriwe ibara president akoreka okumarira abenshi mene narebe kankara kutinwa banyemeje ubwire bwona nyoni nkiriza na president kandi umuntu kwitagura abantu gucyakare ngo baze kusingiza bakwishongora ate babananuka baba yamujura bakwishikire amina kabita rero baze kumwombekere byijusyo batembe bahabona aho hagwira Amin was brutal nakari cyane Chikito was brutal akaine brutality nkimanisa obutemu Amina kari umutimu hatu umuntu abo umutimu hatemure buryo ashimwe nkaba bafirirwa abantu babo aba barya mujura bakakwishikire bayi turabagira ngo iki Karimuzo akabari vice chancellor wa Makerere University Frank Karimuzo ba benichi wanuka turabagira ngo Amini tumushaguza ngo agasiriki bishop Oromo Janana yes no Muteneta bishop no celebrate tuwaye manisa ngo ondijo kwa arabe president yita abantu nawe tuje ajing after all baza kunsingiza a good time deserves another nchogorebero mwigurayo mbajya ngo ayogehena ranga kataka sasire stane echo necho ibyo ni byabo manyuka batizabwa konka abizo wagasiga I am sorry ranga kawatabariza ranga buri yakandi tabona agwanje kagenda yajya mu celebrate ngo we na yana hati omwiguru ayugihena ngo bakutugira ranga kataka sasire stani bakatensa bakasasirana twakusasira twine mbabazi kataka sasire stani bwenyo nyangu bamina bwenu ko umuntu wabe natemura ati abantu
ubwo atakayijwa batakamwijukira ikirungi abo banoza kora ibirungi bingi ukore kimwe kibisangure byona yes kandi bantuwereka ekishani kibi aharyabo abahayahayanda obwebembezi ngo wayenda abanyigana bone no batemura nguri nyencha kare ntimisi byuso byawo tutanka kukorana no we amini cyamukozere mu binenshi amini akayita abantu cyamukozere mu binenshi akatwara abantu muzabutu yita abantu yabarashankana yita bishop ikwereka yo bishop amina kata kweza kitini se shagama y'omuntu omuntu wena otakwereza shagama y'abantu ekitinisa tashemerire kwebembera ko rumurebo mu mutegeki obeno mangu akazambaya accident amina kayitira nabariki bwererezi abantu akabitira bushamini webembezi tikine shonga abo kuba akabe aruzakuta atkotiro ata hari arugutaru hayikote deino ubushobozi bwo kuhanuka abantu abakore mpaga kuko no kuhanuka warabahanikire banga ubushobozi bwo abantu bita nabazo bahoza baje umwago kumhanuka bamucyure imyaka 3 azuko jundre wari ubwo butemgora n'ubwenye adera yeta abantu banyogo akiza kuyaje kubaje kwita bakarahanga. I was reading in a book ubane cyaka ecyo wayize ngo I love Idemini Bishop Kivengire arakataba amina keta abantu akaba yeta shona nyoko no mukazi wawe nabana bije bari bo kubakorasha ijyu brutality kiriye kijyo no ta amini mbamwishikire bibi akakwata abantu yabahereza ibyabusha amaduka no rewarding business abantu bakora wabeta watanga kubagabara amaduka iwe twariya nunu bagabana gabahimbi kuno ndakuri ibintu wanu ndibintu bikorerere dika kuza ukazinge mikono ukajya munoza kutunga ibyabusha ngako kuba nyukurumye yawe mu president iki kigwi akareta kari kifiri so amini ibyo kumwishukaho yutingu bireba ebiruma magezi na okwe kinkwenda kwikiriza ndacyo bur government neita taru government etakwita eyamini ekekwita nogireba nabanyuru bakureba iyo bote ekekutwaro mchome ugwayo turugaruka eya Museveni ne kwisobworo kandi yo ne kwemerera egubane huha wotu eto baho timba bigenda bitubirije egumane yite ono ija kunoga government ya wansiriza wabara umukugita government zisira abantu biki eya rwansiriza nekize yo bote garike kize ya mi konkaji ne isoboro ne isa science no chera nika umkonfeti bakarete je Korea scientific quad weddings at yo NRM ne kwitor hono reba ije kuzika leta namabugu ya speech NRM agenda igarike sigahora bumwe nakume kitungo mutumbugo batagwiba ejo niyo movement ejo ne chikoreta n'abagizi bingi bakashoma kwakira John ura n'abagizi bingi bakashoma bari aho bakuriyana bakuira nkembe rero okiro mahariya ngo cyongo ngo yayegama ngo hatsigaro wacenga ejo niyo movement abatakujimanya nabo ko mbyaro ko nkayi ngo bugenga ko nkayi movement nenyisi now koga twazabya social services obuhereza nichiriza ngabo muntu buke mbugufu munyenda kajyaje NRM first of all infrastructure wise NRM erese nguto nangwerese n'amashezi wanje mu kibuga hariye kikondo ngati gakakaga ngati si kikondo tukireba kandi mu cyarara mwe tapo ngamizi gakabura ukahakire tapo ikija yakama abantu barebe tapo kukusha wareba NRM enguto n'amashanyarazi ya leta na mizi yagize okanyisa mizi yagarka yakiriza abantu bingi abato mu ishomero yakendeza illiteracy okukendeza ubutashoma yagarka yayakira omukazi ya mutamapo omukazi yirahihi n'engoma omukazi yirahi no gukora
mukazi ebicoco bye byatanduka kuruganya ebyo bimwe ahabintu byakibya muzanya konka tinkwenda kwebwa government ya UPC ekombekera abantu amarwaro ekombekera abantu amarwaro gukoragurizamo ezaga amarwaro gukorega kitagata hospital itojo zakagada hospital zikombekwa government ya Uganda. So buri government yonegireho iri short einebye kozire ebirungi okuyaho kunojya nguranga akana mpura akana zakora ayakira omwe murubo amubwa president mwene president Museveni obasize amahena ki gwakashime kwa minister of defense obota ba president Museveni aba minister of defense ogo chikaito akana akunde ebintu bya tourism n'ibintu by'abantu n'ibintu abantu abira gushu kana kuri mwene abo wa tourism culture antiquities hata kunojya nguranga kabanga itaraje bona baragamo umuntu benaisa kabaro ya murungi abamukobwa tone general kuna QC professor Rure ugwaza azakora wa minister of education akabara professor kuno yanguranga kabandetera ko murundu gumwe bati yajyati entwigabani wabantorando bampere meramo mazama bashija bakamba kutambuza ihanga tamburete koka ubuzu bwaho bakaryana buri yo yazinduka mutanga wajya president okano ndabe minister of defense obote was fairer than president Museveni in his heart bote was fairer John Amin wale bina kwatase mwogere na mbitura motoka Amino kuba mubi bote was fairer obote kuba mubi abamwe mbajyangu ni circumstances because Amini akaba mubi akurwanisa bwe myaka yona 8 obote akashara mnonga mu government ya kabiri inabahekera ba NRA n'abantu bona bembabura ba pora abatu bakwendera kimwe obote akakaba na higa abantu collaborators abakoraga na Museveni we president Museveni kwa facing resistance yaba nabantu babugana mbesha ringe kwibirana yaba nabakasisi we conduct yebirita kanushota Amini ntum targeting no bote takumanya bakabari mu mbera ki we bale muno hati ndora ngo twa mixing issues wonke cyo kubanza ningira ngo warora entwiga hata movement akijya mu bakasa nke kipande kamasanare konka wataho mu UPC manye mu metalize twantwigumira umukongress kuborora na kwata umba president bona wa Uganda yagira ngo bote nuwasimiri kubebembere Museveni nangwa president Museveni his excellency nangwa no kugira ngo amuhe ko bwa prime minister ninga vice president yagira to babe nko ka state minister ko yaga minister wa defense mana minister of defense ni state ya kigamba yoku ahabwe yananda ngo kuba hatabaho abari nka MP so nuwe ntwiga itwoka DC akana na chairman secretary to sobora kugira a public holiday a gazetted public holiday berubero 16 janani rubumu de feb 16 kandi echo kugidukira kugira ngo janani rubumu ngwakaba burire muno engiri abantu barokoka muno janani rubumu kumwiduka ngombo yabere ine kanisa buru reverend akaine pikipiki obiyabe ali archbishop we kanisa yitwe Anglican kugira ngo bulisa bukamara echwero ngo bukamara echwero kugira nango ngo busaba dikoni bukabunyi somero government na ministry of public service na parliament yitu okwikirize ekirwe cyo ngo kitaba cyo gukora nkumulingo ogwisirwe mukanda akitwa Amin kandi ono kwitwakwe haloho kugira ngo akaitwa abaserikale ba Amin ohire hababe baroho bagira ngo oyamwisire physically and personally Idi Amin himself now kubobo ine kiro nkecho okagarako kagera ne kiro echa judiciary yone takora twine judicial officer hano echa Benedicto Chuanuka Memorial Day judiciary tekukora kwijuka
enyitwa eya Benedicto Kiwanuka eyisibwamu tukuru kugira ngo Benedicto Kiwanuka nuya bena kizaba lawyers aba attorney generals na aba lawyers bona na aba politicians bona by that time babaroho amagezi ne byakoze kuba ogire ibintu bibiri ebyo okagarako kagiro ta kibeita nawe tumukore ekiro cy'ukumwiduka near contradiction kandi tugarike tuteho ni somero eriyo kwiduka obuyesere bali it is a very huge contradiction. President Museveni na arora ubakuba na arora abadios n'abatensa na fungaro nagumana abarora abarora seka kaba okuba really which kind of logic is that? But also how people now in this government. Now that is a different thing. Museveni tajizire President Museveni tajizire ngo bwarega mu duki esha kusabira kata kigambire uwe teine cyagambire bice byambuzi tibyanga muguha mwayenda mu mwiduke mwayenda murere so kandi najya kurugaho kandi atakurugaho umuntu no ndaba mwizuke no Musa nari ni Solomoni o yamazire hebero mukono bisatu so hatuwe President Museveni kandi kwaro His Excellency General omuntu the only person mu Uganda owakorole nzora negwa omukizana ronka hari akahembo muri rugukaka numamba mota ruhembo gwenjura umurongo nzora nego unahemba orachikozere hiyo hato ogu kandi nishobora umuntu omwenga hato ogu wena tajizire ati nyanyowe ati he is not dictating what we should talk about him after his demise or after he has left party the power tajizire ati obundiregaho nyo erianje muri yombechi kandi tajizire ati nyo obundiregaho munyuduke kiri halinyo abantu babaro to my question no bote kuzako bababi bakamba facing embereki we President Museveni kwa facing embera nzuzumu behavior yebireta conduct yebireta. Thank you so much. You see asa kincho cyacu gikibuzo umana yaguma round about no ati noranyo tuli mu debate ya P1 kuba kubuza fire is better than water kabuza ko kenyini karikiri hati kuba there is justification for everything. Kuba omuntu asera justification yokole ikintu kibi omuntu owoisire mukazuwe naso kugambira abwacha muisire kandi akwa justification is it right? The answer is no. Omukazi owoisire omuseiza we naso kwa justification ningira mutuleke kujya justification emere yoliyo no gamba wagamba hati President Museveni obwasezindire almost similar challenges waha issue ya Kasese waha issue ya Kayunga Kayunga abantu bakugira ngusebo and the konewo Kayunga abantu bakugira ngusebo but that was an armed rebellion Kayunga yakugira tsebo na amina kana facing the same no amina armed rebellion yabena facing ombanta bayisiraba one on one aburi no mugamba oyabera armed muri abono kone was armed and with a force no. LRA Lord's Resistance Army mina naita abamwe akaba najyangu na accomplices kandi that's the different things ubu koine power ko mu government accomplice kumukwata omuntu wogu okamutswera ngogo byana agamba kaguma muchome tikuyamba why should you have blood stuck in your hands? So President Museveni Kayunga abantu bagira ngo uteiza ona tunyuni nyize nyowe ndikamara biona abantu baba kamagira ngo ubutu bakwemanyira nka tribe yawo okano yenda habe hoki state agencies zawoninga prior please don't do this wait a moment Kasese hanaberendi na buri kimwe cyone cyane following Kasese state agencies zagira ngo nyaburawo itwe ekikwenda nutwenda abantu aba abaliyo ntubamanya amabara gabo ngaga bisani byabombe abantu aba bakozere ibintu ABCD beita na basirikare beitu yuko na mukaga na police postes mu bazuki abantu aba batuhi omuntu yagira ati nyoti nkuba nyabara abantu aba kandi tubenda batuhi nangwa na his own brother same mother same father yagira nyabara ali mu government nyabara we my elder brother please hand over these people to the security team. No, they are not going to kill them, they are not going to execute them, bali ono bajja kubaguza kana na katano ebikorwa habikorwa byabo omuntu atunyo nangwa government yagira ngo reka tubihe mu kifu hati these are typically different issues nezo kugira ngo Boaz notumanya ngo uri munywano wakatwire ene musango gwakozere hati reka tukwira janane rumu bakamba munonderesha janane rumu janane rumu nyoshi we ko bamyizere ngo nokoragana n'abari umucaka janane rumu akaba cooperative
nk'uko musinga yagize impaka na janani rumu ko yagize impaka amina akamukoraho abo nkita kuba fe janani rumu iyo buryo no gamba ebi byona ningira ngo aha level yo muntu kuba bari archbishop heine ebyo soko mwingejingana one on one kuba batabire stable nyowe personally nkanta kwicaraniza nekiro cya janani rumu because nkani ntekereza ngo akakozesa muno ekituti to do active politics kandi nyowe encourage you think gishiriza personally konko byabireho abantu abakoleta noma adios yagera ngo it is alleged abantu ababeye nubaleta ababe balo by that time abakwa varying stories buri omwe nakoreka habwaki particularly janana rumi na abandi abakusanga because abantu abafire they are in thousands cha president mshere cyo gambe cha LRA was an armed rebellion just like this one ADF just like any other armed group yona kubogero to me I am against the state can ngenda kujwanisa kugihaho you will face the same or even more consequences so nyowe tinkwicaraniza necha memorial lecture necha institute omu government kandi kireserwe not even the okubo yitike ngweste na irene kokasi yayo kireserwe a former MP o akwenda omuhanda ku mugaro parliament abana munga audience nwaga bakana gamba yagira ngo tukabasa guma kwereza ibere umuntu azomboyembezi akoreza office kwita abantu dene kwa argeho tufe kumusasira tutyo mumbeshire ntwatu agaya abantu abo yayisire so iwabunje no gerangu amini twata hishomero ryinshi bashitine ka iwateka tekera implications zecho yes webale nyono wanje Boaz kandi entuyiganiza kanso entuyiganiza kumusima wa submission ye nyono wanje John na nyono wanje Pore wa submission zabo kutandikira cha janani rumu mutakajira wa bishop direct janani rumu okuna nabagambira bati nyowe ebya ameni nimbihurira nimbishoma scriptures nashomere tindi kumanya yawe nzo yashomere it is alleged and I will say it again it is alleged that some people killed Bishop Janani Rumu ku blackmailinga the late Idameni Iriale Iriale nawe akanaenda blackmail yes it's can na basabote na blackmail konka actually accepted Hard tribunal yes tingire kanso yagambaje yaja but government eri kwija einakarungi na nakabi tinagira ngo celebrating amini shimire kubani kiba kiryameza kiri kusinzibwa no nagira president Museveni ninga Mr Museveni kiyo kubiri yabe nakora kukakuriyo kurira what fungaro is proposing tachire minister akaba general photo yaze go tachire minister agamba president Museveni or Mr President Mr Tero Mr Museveni Mr whether you want it or not that's how I know it ejo kigwiri so akashamire kurira side eri na wakeyurikiriza makuru gire byari kugirata ebyari kumanya kansentu igayagambira amina kabari dictator obutawurira bari nabwo n'ubwa dictator ukushara miwo kemerero kahandikiro umucyara wawe please I don't want that nabwo n'ubwa dictator no akahandikira minister of education the minister but the wife that is not important honorable minister first lady with the first lady the wife the president utamugambira n'umukingi abati ibyo bakatshokana bitugambira no konjera abandi because twatwagambire amen the red president amen okuba ari kugira ngo akita abantu butine facts ngo akita abantu na government age nitugamba ngo egisira abantu kandi nibamanywa for instance the red musasi zikifefe he died mu nyamushikira akafera mu cyongo yes but he was tortured baramwise he was tortured no there is cross exam no reports are there nicho nakubuza ati amini okoro report gakorwa it was made because mwabuza ngo tribunal ekabera hati mo tribunal yanyu ekaye kulirwo
zahindura imirisiyo haruhuki mwayomba yomba zahindura imirisiyo So isi tribunal isi harone bibeireho iby'abantu abaciro bari kwegambira ati nkarabo mugarufu umushija nkakakwenza rukira bashija uramugambira uta government ege iri mwaka risiga urakimugambira uti hati bamumbere kasese ukangambira uti government ya mine kitabantu therefore kibashiro kwani bagigamba otebirunje biyakozere byona John yakwereza yes ananye ndimuninje zo kumuhereza embera iterire kasese habe bya yes sasa nanye ndimunje zo kumuhereza yagira ngo buriya government ekende ko so bushobozi bwayo ikakwata abandi kabatumuchikomi ekesheme ko so bushobozi bwayo and remember by the way obo bwire security bari kusinjiza ngo bine hati ekabetaruho maybe abantu bakari bakizana security mani hati mwine security acha abantu bakabari umwanya gwo kutera abantu mukabita mukabacwekereza mukakwata abantu mwaba turi mu bihome ni muhendera cyamaguru tumbashara mukabasiba babi no mushango abantu nimbafumurira cyebigere kuba bambanka Yesu bafumuyiro diharea kakwenza ru no kumfumurira akweza ari jamane na yetara no patisi natikecho wachigamba John hata barebeka kweza ni bakuyemo bwese mereka tuba bamazima kakweza kana na kujahera bible nejera atya koza tarho ngo tuba bamazima gatindura busingusi nebingi nyo bitabo byakakwenza mbishomere ingezo kubishoma abafira byarebe nabamanya wakabasha kakweza atati mutocha chemba akatari mutocha chemba adios yes so nitekwa kwikirizana abantu bahandika fact bahandika fiction yes karavu yes so kimanyisa ngo kimwe cyane kironga ekozo tukazireba ekojo tukazireba uwe kakweza bayabwe nabo bona omutocha chemba kama zire bira kungana video zezuruho ebiro bibiri yamanya abantu bona 10 zafirire ne bigambo bye bikiruho maragaga gakiruho kandi ibyo ne bite biri kureba muri tuyikirize ngo buri government nebirungi byayo nebibyayo kandi utakadictatingire n'ikirungi kura side yabariye utakaba ngamba nyenka nkabukansa twigana agamba turi kurebera izoba nkabesije twine ekaya Crescent Hotel no hotel no nyenesha ngo akamukuzimbarara ashungina Divine Mercy Hospital aruguto rwabwe gukona bano bumuza mukuza bushima ekaya Crescent Hotel bakwinira guhereza burunyu buraro gardens aho kore mukore ya buricika conference hall ibarere mu ibyo kunywa ibyo murembe gwa hati nka coffee mocktail nojitos nari milkshake bine restaurant yo murembe aho bakwinire cyansya cyamushana mwana cyacyo kandi ho naho kugera yo hereza bwa restaurant no butunga ekaya Crescent Hotel nko muri go kushemeza iyo customer witu bursanent kuretera live band shayi 12 zo mwabazyo mpaka shaha 5 izicuro okwenda kumenya bikira byekaya nuba kuturebera no program yitu Eishengyero ibyo kureba ameza ibyo kunywa ibyo kuriraho byona nebyekaya batere sumu ya 0 mushanju ina emwe ina ibirumwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina ishatuina ibirumnana ekaya no buriyo muka pore arumya makuru bamwita Timothy Kariyegera yes kagera ngo amino bakujya ngo akita bante mutwaro 50 akagera ngo nangu bakore list y'abante mutwari 10 bagiye ngo abamina kabita yes president yajati Timothy Kariyegera nonda kuhindura byafa bya Uganda mbozi tera mugenirije amini obahame barahingwa akita abantu bona cyakhere mwana wanje ntwega mu yabagambo yagamba abananuka yagamba akakushikire abona abanyambara bitaba bagamba barya mujura nabandi bona abona abanyambutwa abantu abisira abantu abita bambara ba na bishop rere waro muntu yitaje bishop no rere nabari muntu akishara je muntu ngutino magaraganje no mureza barahanga konga cyo nkigambo bugambo taruhame ngo akamwita kashikari wamwetere nisasi tuma bakamwetera munyaka mwetera wakamwetera kujya na ntigambo no mapora hishingugera kwa tisasi ya ranti yo mu Kongo yes kwafire Laurent Desire Kabera yes biyo ataho military tribunal yashangire kano edi kapendi yes na numbu urimo na yafire muzere kubona rubisibo muri Burkina Faso bakataho tribunal yes yashanga Blaise Compaoré aketaba umukwita Thomas Sankara mu Uganda tarabiro tribunal
tuzatifa kandi karajya kutegwaho kashikaza kutegwaho amaya President Museveni akaiza 7 years later amategurwa akanajya gariko mbiye nyuma kandi to open new kinds of wounds for what business kandi ikindi kongera cya John no muye bintu byo mina katapshirika kabukora mu ihambwe akayetera ntabwo nureba agatehuriza operative zo kwano bita wakayitera atera akwatisa umuntu nk'abantu bamureba mutamutera mutaka bamutera so ebintu byo mini bakabata kwesherekera kandi burge byere ko munyamushana abantu akaba mureba natangara na mwana wanje mutabano wanje no munyamwe n'abana bataba sometimes arabantu I don't know how I make it umwana muto ko otakuma byafa byayiganda uko yatandishire iganda yinko manyo ko sara simyaka 50 Boaz kazara 1973 so I'm now 50 years at least I know the history konko myaka ya 28 utakamanya history ukashanga na emera kampa ni Museveni yo katakajimanyiri exactly waitegereza akemeraho akagira ngo haro government isirawa government ya President Museveni ariyo nta kigamba ryaha nta kimanya mu government yo bote no mu government yo mine keje kota kigamba ko tashura n'abakaba mu itranka but now in a freedom of speech na tambura batayo nagamba is mentioning a person who died in prison because akakoze rikuba kaba mukomera kozere ibintu bibi ashiro nyangu umuntu akufa ngo gononga mente kamwita you know and tini na evidence yona nkagambura kahurira ngabo pushe ne bagamba hata ayimereka nakekigamba nka kashiwe na evidence so none mangu mimi abona gambura bakabita nikimanya aho kuba omino kuyabisire akabetera ona bakatatumu akakwate mbunda kwetera buri mona akoreba kutata kakwita kwita kandi abantu baruntu binje abantu bakimanya history ne bwamba so then abantu nkabana batubire mu society mutabana wanje go kugarukungira abesije no kabatubire tewugera nabo konka incenda obeno manya history y'ikintu kigambe era mu government yo kurebeje atoga mwana yemera for example now twinebesige atanasibo wa president twakamweza gaciro tunesaguranye wanyuma opposition leaders bora twinebona ora government nebita nane bazora kwete batokwesimba twese turi democracy twakwesimba so iganda nyewe ni still insisting tukubasa ku celebrating afiriya z'umuntu tukubasa ku celebrating kugira ngo umuntu akita abantu ngo umuseko mwishiko akita abantu abanyagana bitu bakafabona umuntu wabatine ukimucyo aka uyarabwa atera akatine government ngo eriyango atene na constitution yihanga nango nagendera government keri yenko mino wenga eketara government y'abantu keri yo mino yenga sa emerango celebrating ebe byakoze rero yarangoze ko constitution ngejo by self ka report I don't support it really kana kusementu igaye bare munonga wa kigambaje munonga ankwine yes ko gakane chize gataranewe wakabugira ngwena remu ngunisaba attention uamine byo kuri obwakabita akaba byo kuri kanyo ni mango rero government niyo tungisaba tabakatunga mu government abantu no batungire mu bakatunga ni mukashoma mu baro y'abatwega banje ukargo mu UPC ukaje kagira senta kashoma hato ryo mukam ukavuga do kabini ya UC hato rero oina kataye na kasari karebe kaje so really ushimukana usiba yenare mu government atuyoka twirije yasha araho bazakaye abatembe mu tugwaki gusamore yes uko wahora ngo uyu mwaka gutemba akasiyo kamuzakayo yabantu batemba iki ati bakagutemba nyoka tembo mutuko kandi abazakaye kandi nogu nawe akagutemba nogu nawe uzakaye harabagana atakatembere nogu nawe utakatembere hasa naza kutembesha kwarati government ya Rwanda sasa nabagambere burungi byayo ni government rungi no cyakane so gumaho ukuyo bakoreba n'ikintu kwenda kushisa si ubwo nofwa bakwata kiti kwenda kushembundo mwazi yo bakwata twakwita konka yo gamse mwa kagera ki yes bagomba je ngwi yana kugira tashi no gumaho so ahaho ninta gotiki omutororensi gumisarza abakwakariza government ya Rwanda
ninjye ha percent ya higuru hakora hiyo bote of course ya mini yo ekeriyo rwanga je tekwitinga no kwa max yako yo netunga zero kwa hona negative ya nibitu so government advances acha tolerance ncheza nayo konka chinte chinta kwenda nekishume cyo kugira ngo yo ngo tihine shaga mu kigwire kigwire norezi nizo tugamba zarigireho konka ejegero yote karigireho tukagigamba tukagibara no mu Uganda tukora audit abataho menshi gamba audit no kubara kuko no muntu no mutobuduka yawe hata akakora akamara umwezi kwija kumbara government yarwanyisizere miro muduka hatukajibazire tekwenda kure bitabo konka yarete bitabo nubwo turamanye tarehe stanje mayisaki tarehe stanje mayisa mwizo byo kubanza kwatakinga kai kuza kutera barracks ya kabamba ngo ati isa si kubanza noha nono mugenzi General R tumwine akarashe kinyonyi narakarashe umuntu akarashe kinyonyi yakar government isa seria R tumwine rekatere kinyonyi naratere kinyonyi naratere umuntu agabesije banzo urre amasasi gabesije nabwo gambo ntato ya mugenzi General R tumwine omushaka tarawine kuba bana tuanze taresta nyuma bisheri isasi ngiri nguri kite kinyonyi likitaje mporo wartire timporo uri ati mporo wartire timporo mukazi yarzire ngwiba yafu mporo wartire timporo mwana warzire ngwishe yafu mporo wartire timporo muzire yarzire ngumtabani yafu konka mporo wartire celebrating wati isasi kugencheza njye tubishika batakumugara isasi rikakwate kinyonyira kagerera so ariyo wire bwa accountability nondo wa services yo kubanza ya bakatero bamuriza tumwe irkatero abo kari musekara wa government atinde rubanja kandi manyobwo yo mu Uganda kandi manyobwo afitwa ba rebels tarisiro ba government bazo urre ninyena kwitwa bahekera togerese akwa none batabana eje bakweta heroes day urumwenda byo kwa mukaga cyamamanzi amamanzi bakagabaranga minzani ne tenyota teba kozire bakari bakora ki haro wagire ruwero akahinga ko musiri muringwa bakajya ngo akasharura mnoga yabe mazi okuwa biro no itanu kuba burye manzi ubwo byo bwabe no yere ko mukwita new standard wabe nabatera jyani wabe nabateraje imerire watembo mutakababarura abantu bo mamaye tigago wawurire wabe nakamagente za buremezi nakamusemukane imkune ebiri ngo ne manzi amamanzi nabayisireje new standard harene ju ko rogire reba yaga you see at council on mateka no haro IHL nyenda kugaro mateka law international humanitarian law it's basically the law of the war kandi niyo outlininga na rules of engagement kandi ne defininga combat operation, a combatant, a militant, a prisoner of war, a health worker, a medic, and no muntu wa Red Cross. International humanitarian law. So hata bokugambo kwita ekyo, it is as if they were, because the NRA had waged a combat operation against the government, the regime by then. So hati so kugira ngo iworo umusirikare wa uniform ngo you have killed an innocent civilian soldier. No, you have not killed an innocent soldier. Habokuba iwe o mazira hakabaho declaration ngo tujya kurwana kandi tubiheho. Ogu umusirikare ine mbundu ono atari hiri ya government. Nole nawe umusirikare ninka LRA na UPDF. LRA was an armed outfit but in combat. So to kugira ngo omuntu oyisirwe omusirikare wa Uganda, you cannot blame LRA ngwekeita omusirikare wa Uganda. No, because they were in combat operation. Ohireho nemisango ya Uganda yatweire
ICC hakata alimu cyo kwita abaserikale bukoze umusirikale mu rutaro natikwa kufa okuba nicyo kubaswerengera harimo imisango yo kwita innocent civilians you would say ngo mwabe muri mu kisaka kamukaita abana yinchi ABCD konka in combat ndi rebel leader ninyenda kutwekinga kutwara government nkaito a fellow soldier armed like me you can't accuse me of any wrongdoing because that's combat no manya abana izobe ya imwazi bamazire PRI mweni wara bakubuza kabuzo kagufu utizagaruka mukahandika biburi akabuzo kagufu nikirigira no kasoboroha akabuzo kakambi dori ari biburi akabuzo no kagarukira boha now Yona gamba manyurutaro manyikaruta let me tell you mateka twine the law of thoughts ni teka gamba civil wrongs ngukwa kutimba wikina muriyo karaba mwaka bwongo wotakigende ngwagwe mukayagerata mukabiru cishwe kine kiwatimba watogo obwo bujagaravu tukitabaza kuya mwaka sene now law of thoughts twine principle negira ngo a man is presumed to have intended the consequences of his actions. Nguru muntu wene natwarwa nko wabagenderire gukora icyo cyarwo mu bikorwa bye hati warga government ekere kamba wayeshereka ruwero no kireba twa watero kubanza twa watero akabiri twa watero akabiri hata baba yo no tera binaba bala amutashagereza bora hata bakora response bitogwa ko azomuca ko itaba abantu akoreye iki bakurumbaye hata rwabo rutaro mwataka kugira ki kurwana hata aba bafeyira umurutaro kuro iba kweta crossfire ba civilians ibi ho batanze rutaro no behagura ho abo kuba bori yo nogama ngo bakita abantu bakabategekire ubota kayategekira kategeka ko mu Rwanda kaga bibiri al prime minister yazankaga na mukaga hati yaba president yahendera change nabo ihe myaka 10 akayisiriba uboto mwisa akayisiriba abweto boto yategereze Museveni nazo mukishaka habwinde kwita abantu a man is presumed to have intended the consequences of his actions okuya what difference neha difference unyangu abantu bakarigire mu duka tukashitama tukababara yondana so kabotera mu mabara abo kubakarwa mu duka bakaba beduka bashitwendo mu duka ko kimwe muri miro mu duka sata ko kore mu duka bagoma mujambi turije twine shonga itortaro rwito rukangi nebigenderwa birungi karo umuntu ofuire ujya bigenderwa cyane campaign na minima isho kayide tatento kamurebo kake akaba muto na mutinga mwishuka kunga mwira kari mbara high school a student akaba ari musiniya tu when fronasa na bo bote bari yakikosi barwansa ki amin akari mu S2 mbara high school akora no house iba kwita London ibine binatungire neza kora naiza kwitegereza President Museveni kwizera rwana ishaje na mwenda ngo yazamba high school ya dressing abeki hati ababiri inspired abahore bakunda umuramwo gwaro bagera ki bamukora datatento bareke Israel is the youngest in my father's sibling among my father's siblings nuwo mutomo umukaya batatu umunda ya mawe nkuru nuwe macho yakundi President Museveni yagamba yagenda nawe yazo mfronasa hati ko bakiri baza umukaruru bafebya byo butegeki okufuza amahega kagarukamo hati President Museveni akaru kahwire yagirata yazumukishaka kankabi yakigire yatwara government iyo but tiyabeta yagenda nawe na mukanga abandi bona kenda yakasiga kanye kekiro mukishaka yabajangu ati numanyimwa abunije nabungwe ngubari abasigara kuri no badubi mwesa ere kandi wabatireyo hati nyara tukore mathematics aza tubete discuss ibintu bari macu omushinja karukutiga abantu kenda yawabere na mushanju na umbazire
hatu wakwata kenda we abiri na mushanju asigaye bakaba ryana no abiri na musanzu kaziri imbundu nyoni mabiri na mushanju itongo tukumanya abantu abiri na musanzu ni imbundu kana namba yabiri na munana no ito ababiri musaka turi namba yabiri na munana no adona abachukumi nganga no musa namba yabiri na munana no akafa bas tukicire ngo tukumanya so abantu kwata kenda simple arithmetic abantu kenda tora habiri na mushanju nasigara kanana rwenda nshanju na bashatu so Museveni akakiriza abantu kenda yabato mu government yabato mahiga government yango yabiri na mushanju kanana rwenda nshanju na bashatu yajya mu badu nabazigo kandi wabatiremo batandika amasasi twa nawe no baterera geti yakabamba ndatiko mwana wa murukurutingira hataje urutikineya hatwa motebeza abantu uti utaroru kandi itadui no itawa rutingire mundu badui. Thank you. They were not. Thank you. Bakaba tara badui. Paul. Yes. Ombara ya president. Yabe nandikira hona leo Janet akagera mina karitwe mhande tari ya constitution. Yes. Wa president aho naya yetankai naya yeboku yizira. First of all, His Excellency the President. Nari mbunu nistan. No, His Excellency the President akija first ndamaku yizira akija ya ama government. Government ya jehoya kwa kuyizira aherezebero ya democracy. Bakora constitution kandi ya rutari ngoma ya itsimba ya president wa Uganda. So of course he is a retired general. Okay. Kwa retiringa ya itsimba yazumuka yasimba nababesiga nabandi wa president wa Uganda. So tuwaza comparing ngo butete wa president Museveni hamwe nabo mini. Akija kare nembundu ya hamba government. Kwa kuyizire yaza yakogana n'abanyabanya Uganda ebi yabta segata mbenu tekabantu bahubgabe. Nzo mugabo bandu nde bamtereka rukishaga majingo cyoge nati nakisingira akiri president wa Uganda because last week of turuga hano entwiga nuya bena buzo na hakaro nanyo nyenda kubuziwe nyenda kubuza kuba hano muri system yiwa yitwe ba panelist kubuza moderator hati nyoko bandwana ni entwiga anjumiri nali twanturwanira itaka nali omukazi tukarwana uyasinga n'ubugo nanyo kuba stamire ndiyo ninyorora akati TV yanje ndi Sky Denmark kali to kwa kanguture chikonde omuri abo baziri owakubashikire no because president Museveni akagera ati ninja kujya mu karugo akatumunyibe atengoraje ningimanyi ntuteka kurwana mbarwana na power amine kibabeba mwibire kikakiri cya because akara amekomanda umusaida yayiza yampicha intebe yasalutinga mukamawe ati roko gende Singapore uje mu conference ati ngurinzira obuyabera kiriyo atogumeyo nora waharoho bulyari bwicika kiguru konka abantu bayine ensonge babemba rwanera kandi yabere roho kandi ya Museveni yabagira ati nitekwa watu wanombuza hati mwene byabire binanyinga bubuza icyo rubi so ndakabuza ko rubi kenyo kumwe rwenda chenana mbuze cyo rubi akaruba kibaka president Museveni oha kumwe rwenda chenana bakiba karuru obote akiba president Museveni bakiba karuru uwo taragizira to muriba kanje akagera to muriba karuru kandi indida karuka enali hatika mgarike kubuzi akaruka kayiba natkaribira kandi no basota kugira wait yawo bagibire utakatunga gandi nuti oha nje tukushobera muntu utakatunga gande naramnonga mwe bebe ya neiba makuru go neiba bido wanje yes ishwere akaruka kayiba natkaribira jone taro buhame bwakaruka kiba bataro ruringi ya koti tutati kandi kote kandi yakuruga kandi bebe byatoyire president kana karokotsi akatwara umusango yagusigaye jone tinkwenda kuba umuganizi tingaba umuganizi kandi no moderator president Museveni akazo mukoti yapanyisa na baroya gurenge na handi umushango yagure ko mukoti kote kero nibasaka beta koreje kote kakora pore wo kiri umwiri bwa amashashi Moses yagame yahecho kureberaho ngwimwe mu kiri umuduka nkaye naremo yes muyono muguzo butunguru no muguzo amandaze no muguzo sare nduguze engude amasanyarazi amasomero tukagira muduka mutubabare turebe tumurakore rosi nkezi obote ya mini because bwembe zargo tumukwata mu shortage tumukwata mu rosi tumwereze chombi ngenda kubuza what do you think Idi Amin
akaba president wa Uganda imyaka 9 and Obote ringana wati myaka 10 so no za compare no at one of his excellency the president atekira imyaka 35 so far arashira yina zo 20 baka 20 why do you think abangayigana na bakimenye ngo sigirwe nango president wabo ngene wa mayisango ami bore kiremanya urura hine yabeta kutegereza kasi bore kiremanya yes mareke paraga nikakugambire mwa muntu yigedwe iskwite ntwiga nema iskwite ntwiga agira mu government nyingi akabazo mu PC yarga hata wata right mwana hati bari muri yeha enabramir helikopter zira helikopter za uzangi zireta na bramir ito tujyo mchaka so mchaka mwatsugam say ntwiga wanyamura basa kwisikibuzo cyane yes ikibuzo naburize ntimwe mu kiri umuduka yes muyine buhame cyo mwarga mutwa baraturaba kwate mushoteke aho none nani cyugambira mu Boaz nguyita ba NRM government narishitwa bakuhagira his excellency yewereka guta Museveni president wa Uganda Ronald nikina nakugambira why do you think atekire imyaka 35 nije inazi nakitegeka ikiri cyaka why do you think nabantu benyi baragireyo bagira ngo tukore kikatere tege no muskino mutabani abe president wa Uganda ekino kireba it's because abanya Uganda ni besima bashemererwe kwiha his excellency president naza aba president ebyakorera abanya Uganda that's true abantu babireba kandi buruni na hano honka bro studio yes na mwana wanjye byanagambiwe nayo nagambo ino wamkwata utari yaha tokwe yagamba byo na mwana wanjye ro yare mko wanjye tugize ikizubu bari government yo kutindu kubi agezeho shotekerimbi nibintu cyo bikureberwaho twakwikizanaho bare minimums kugira government eji we can accept yakakora mistakes conquer better akubati arabanda bujya mu neji naye bashagize icyo kumara amuteka program munyakore na chef mu waza kwanga inyama y'umutwe banzo kwatagwa we urebe kuruguta narwa kudishiriza enyama y'umutwe no ufaki nayo ningo wakudishiriza ikinyanga twine kiri kumayisa cyangwa munonga abebe mbezo kubijene bagaho buri umwe hine legacy yaje nasjata nasigaho setting precedences amuteka so program ninki sistinga ngo omwebe mbezwe na hakaba obayebembera umwaka gumwe obayebembere sande hari birunje byari kubayine nebe byari kubayine ubwo no mwebembezi nyowe tinka hurraga omwebembezi owabantu bona basima 100% tinka muhurraga takawo kandi umutebeka so program injira ntanto enda kwa bebembezi barunji abafrika barunji tuyikiriza amazima nangwa na bible nekigamba ngukunda mutayiwa ngukora kugirota gukora kwekunda so naba ntakarebere kiri muri ishuri yawe mbaze ndebe cyanje rero nkeka muzanje tkonka ni wo gora aboro mbi munonga ni waho uri murunji ntikana nanyandi mubi nanye kandi andi murunji mbaze kusimira birunji byawe dende bone kurisa kandi kota ko bigambe bya Museveni nibakubuza ebirungi tandika biruhuka ngati byo yambuza ndi yakubuza yambuza byambuza nimbi mwe wayisetingire byawe so umuteka so program echango munonga twine kukora ninke cyabari abamungu mwema reviving ourselves tubanze tuyegari kimwe tuyishujume we must first appreciate our founding leaders the likes of Obote he was talking about. Yes, Amen was bad according to the history, but he had a gooder side or a better side. That's why the likes of Fungaro Caps are suggesting what they are suggesting. It's not because they are mad. Ninga kechimnyano wanjagama because of interests. Nabone bije kugira ngo muri kugamba hanuya al President Museveni ntabwa ebimugubire bijombe ndeba deire munita ni yoreka the percentage y'abantu abenemera mu mahango mu government. Western region is leading. So nabo bije baketerere nduru ngo nitontumanya ngo buyirobe kikashige kitu
ekibashiteka enkuto zakorwa mutakaje ngo atari urukuto rwakozwe mukarebesha gameri hangaro kandi nimwe mwikirize ninga nito tuyikirize ngo ubwa hati government riho nayo neshagama yayo tuheza kumanya ibyo mutekano program ntubenye nemwe nitoreka nibyo natambara kurungi nibwe ensi yiterishe kutunguka etine bucogora ko butwina hati John abantu amwe nabagera ngo constitution ya 95 kuza gukorwa no kutamu age limit ngo abagikozere bakambabara obote ngo twaza kumara imyaka 10 ya constitution obote nako yarengize imyaka ejo kandi akafata 2005 ari 79 or thereabout urugamba wararurireho kugira ngo ejo niyo calculation arobwo kutugambira amazuma ibiri y'umuntu ati nwaga bajya ngo umwe no constitution ya USA eye kugamba atko eye kugamba a office of the president negera ngo number 1 haraba president owategeka emyaka 4 number 2 alitegeka ekisanja kimwe ky'emyaka 4 konka tarirenje habisanja bibiri by'emyaka 8 number 3 harabaho umuntu wena nali institution yona omuri America nali ahandi hona eyerihindura bibiri birgu ya America no individual no authority shall change the two above ekyabo kikatari cyo kugira ngo kiri na entrenched because entrenched articles za Uganda referendum ni sokuziho konke byabo na suggestion ya referendum ya Catalonia so President Museveni nyo rume inkumanya ababe bajayo mu commission ejo yokusera ubwasiye yokusera ebibuzo na amine yokusera byokutamu kubabe bargayo rwebajagarika beta tumwide mu ngambera tumwata muki hatumwantera muki nyenda kumanya akachiko kodoshi bamjengwa twatamwisha taha kandi takamwaja kuntarubaneza hatuki yakozere ya makinga ngo mu constitution omanyo ndo muzano mu mupira kandi neitaji politics doesn't have to be formal hati nyondo muzano mu mupira okakuba free kick nhajaho ekisika numutahe ekisika imwe abaliyo mujya kufacinga free kick so kuba musigaho gap a very good free kick taker narabyaho umupira gunywa hati president Museveni obya identify ingire ekisika kikakiri term limit age limit konka atkwejo tiyaba entrenched number 2 tubagera ngo kirisoboka kubihaho bamusaba qualification yaba bibiri bya kasatu yagira teji free kick aho kaninda bya kapira kakanywaho ngo bororo tata hato muri bite tumugende hati nyoni nkirizana nabyo rumor na calculation your body was a conspiracy theory omuntu kugira ngo habwache myaka 10 why not 7 that make it 14 ka already katumuhiri myaka 9 yichwa busa almost 10 habwache kandi atatunga ye 5 akata so target ejo yagira maybe ekivaro nichoreka ngo myaka 10 obote will be clocking 80 reka but that is a conspiracy theory President Museveni akaba ali sure ngubaitu kumusaba bibiri bya kasatu no wasabe teto bujimbi okuba capacity kubisera ajime yamanya ngo bwiro bureka bibiri bya kasatu byeberoho kandi obarane benda kubagarayo najya kucibakora obarane benda kasente najya indida abamakakaba obukwiha obwo 2025 nubukarba kabeka kache by then milioni 5 kunka kakaba obukwihaho age limit nabo haro abandi abazire ngo twajya kwaka buteke twende ibintu bibiri ndenda kasente cash kunga twende utongere imyaka 2 yamango imyaka 2 tujya kusoboka yagira tukali atanikiriza bako mukoti bakitera kandi uwo akabategera kanyobo obama kutera yagira atimwe atoba justice atingoma y'umukweyeta atimwe baramuzi ati hangara ntinguma murano mawa kuretegeka kunga kana biha ba MPs obukuburende bakama mazire kora byaheke bamugira ngo give and take yabatega kanyobwa kandi ecyabo cyagaraka cyane so nyoni ntekereza ngo kuba tujya ha comparison za ba leaders baitu tugume tujya hano nebitabo ugume no tusaba tujya hano nebitabo buri umwe wakagira umuntu ubona ari wine president wakutekereza ngo murungi
tulete no tubugunye zanje zine volume zite nyize ngambe kandi tugamba areas zetu za hano ekikozerwe nentwiga wobote Mr. Nwaga ba Moses Obote nei woidu tugambiri Obote la byakoze. I think that will be a better Nyamurunga. That will be a better discussion. Hoteli twenea Ekaya present hotel bakuterebera program y'Eishengyero kireki emeza no shoti zagenda zicenderwaho ibyukuriya shata wanje bikiriho nanye ninza kubiba nimbikora konka n'ibirungi wari abantu bamaronje mayisa n'ibirungi Ekaya present hotel neshangwa kamukuzi ashungina Divine Mercy Hospital hari yarguto rwarwe bukono kuza bushenyi bakwinira guhereza burungi burumu buraro gardens aho koreremo kore ya buricika bine conference hall bine bara iburumu ibikunywa nga coffee cocktail mocktail nojitos milkshake bine restaurant y'umurembe bakwinire chansya cha mushana na cyaciro kandi aho kugereho na restaurant igwire no bakuba hati ko muri ngo kushemeza ba customer bitu buri Sunday tukureta live band kurgasha 12 mpaka shaha 5 iziciro ukwenda kumenya gukiraho ebye Kaya no batera sumu ya 0 mushanju ina emwe ina 2 mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina 3 ina 28 Ekaya no buriyo mu studios abo program y'Eishengyero kireki ine nwaga wa Moses Ntwiga Kashari no Plida nyine umwami to nawe John no wainaremu nyine umwami benomisha Denmark adios nyine pore katwire no arikuteka tekera enaremu umuremu rwambarara kandi no MK movement and Boaz wa Mongolia Moses turikuza kwenera program abembeza bakube mbabara babi nko kutukube bareba ecyabe kiretera tabikiza bagaruka mu ihanga Obote naramine bakatura nari tukaba trying tukabahoze sabwe mishango yakozere Obote tukamwikiriza gakufa amini anawaka film exile abo nchitakoba tubikiriza garakaha tukabahozesa kube barababi as we portray them no kubatinda kubatinda iki buri yoma abembeza bavuga ngo uyu mwaka y'inamana mbwenu kamini nawaka y'inabahagize bingi ngana bwa mbere kwazo umwuga ni Uganda abantu bakamara ubwire bungi bakurura bari umuhoro nareba and azabo aba West Nile bakana bakunda mini atari bakunda president Museveni wawe kamba bakunda mini babo batakunda kari Obote aho kuba mushije bakota Smith upona chaka akaronchinga operation Scorch Earth yitarama nabe so aba West Nile bakaba batakunda aba government y'Obote kungana bakunda ya president Museveni kaba batakwenda mini wabo omugambe hokubi wareba nambone jo Scorch Earth operation yo mayire aho yagwire mu nani ngamba tukamuzika ganeri izoba namwe tutategeze president Museveni ajeto kwasize takatwesasiza kujije kakira umwana muto takamweta duyo kaburre that was very bad factor kariyo in one kambi one touch something I don't know what to where get battalion with the late General Kazini ikirecho Kazini we afforded kutoroka yaza Kasese but his why see my uncle died there and we never buried him tutahatutegerize from then up to now akaitwa kuba aba tribalism akwa karese bu president Museveni wa muresere yazumukishaka yamusigaho abantu bamutangatanga bagira ki bamwe now abebembezi okubazibira okwijja omuyanga nebe evaluation y'omuntu nashitama ko evaluation yati nanko ogu yagarikaha ninza kugira ibizibu mbeno kamini nagambira akine ababene bamukunda abantu bamahagera Obote wino kimango akarinya murunga yahiko mbantu akabayine magnet umbantu bakambaraka kumukunda kandi president Museveni ure government akabajihambe akata kwenda umuntu okwija kutandika gukora accountability kumubara eduka ekirikutandika akaduka kene kwabe yakataho atakwenda bo kumbara kwisha gambira abantu ngogo mushisho mukuri bantu watana leta ki na leta kafi abokuba akahakanisa nini yasibe rubiro mungo Obote wano akana sanga hatine mana kigomweki ukwitana tukwa kuyagirira wewe ukwitane gwatanako kiya kwasiri government bari aberuguru bataka kulwansa umkwa munana kumwe ngende cyenda mukaga 2014
rakwenda n'abagenzi bakarungirwa urutaro bakurwara soa president Museveni hatwaikayo kabuza ensi yona abantu bari bageze ku gifunduza kugarabya ngo bunako kayikagona gaba amatongo hata bamanya kurwana je abakugira ngo abarwero bakabita government yobote kabita wababuza abantu za Uganda abona bo bategeresereze bakubwa jo mwazyo hata ho mashanyarazi nkaga nabomba kujya ngo nabo bote no wabise habwaje bakubasakora accountability. So in my view therefore nyoni njangu twatujyo mwihanga abwo burungi bwa national reconciliation ukugarikana kw'abantu no kureba ngo ihanga ryagumarira rumwe n'ikirungi wakira ki abebebeswa jangu ogogo akageza nobo akakonga gakiki ikiriza mwana wanje aferi kwinyina ikiriza ngani niza kweza cyaza kumpaka cyazi Tunede chike mu buri muntu kwendera oguma mweta Robert Rwakandare no director wa political mobilization no State House najyangu nyobariza Tonawe John hamwe na Paul Katwiri niwe bari kuba bakada barungi Robert Rwakandare nuko yabibaza atyo aba mayisa mu mobile money rake cyikumanisa mu State House director ngabe ngo se ko buri message ambikire yo nari cyabagenye nagira ngo okwita abantu omu government ya Amini na neyo bote kitakaba nico cyatwara ikiganiro nagira ngo na no mu government ya President Museveni na ubushumankuzi okoma abantu batakozesebwa na no kwita abantu omulingo gwena ebyo bikiriyaho nagira ngo abantu abakwenda kukombeka ecyafayo cya Amini bakikore nkabo batabandize kushaborusa omu government na rubuyambi nagira ngo ariye ikintu ikeza na government obutaba niyo yahagera ecyamini kuterwa hishomero akaguma na yijukwa Fred Makuru n'umukozi wa Radio 5 nagira ngo muyabarize John na Katwira abo kutensaje so Makuru na wano wa NRM nuraye baza Paul Katwira na John oguma mayita chiza Godfrey no wanyabihere kanoni nagira ngo omugenzi tumwine akatere ntuntumuki obanchi manyisa ki entumuki kabugoza Nathan nagira ngo mburiza John Amini tariho ikirungi cyo ni cyakoze eko muntu wena yagira iki yakora ikirungi tukigambe abantu bakitoreze inecyo binacyo bakigambe kabugoza Nathan ogu n'umunya kashongi ogu nawamwita Kilifu ni giso waburemba town council we bari okutureba giso ogu no byukorinda nimbega mukuru no watahuje musino wari wetamu okay no shoti na shobyamu obutundu tu message otwabantu basindika harohaka akanaka nakaraga wahandika bingi Fabio Machura kuruga hima kasese najangwe takwikizana na General Museveni kibiri kicire kwetera ishomero amazina go mugenzi Amini akoba hine birunge byakozire byakorera abanyihanga kandi Museveni ajanga umuzeyi Museveni cyakiri icyo kuretwa umuhanda mubi nawe umuhanda no gugu yaresirwemo najya muramukize mukama we Kano Dan Kazini Michael Muzare ari Kano nakazo nagira ngo mwebare program bitu abakoratire president arikumuruna kinara gmoxi 85 bakaba bamuronda bata kabi hatariho masumu ubwana buza ngo ikoraganike ibahita no watawuje musino wari weta mu kiruhura nagira ngo nyabarazo mu Amijoni na Paul Katwire abo kutensaje Boaz buri government inebirungi ebiyakozire hamwe nebikonka government ya President Museveni tokagirengane ya Amini ningo boita abokuba waza kureba movement ibiyakozire njoreka ngo Uganda rigere hari kandi mburiza munwana wanje wa FDC kanagira ngo na hata abantu bariyo bafa nkabo bine ntekateka ki guma mweta Alex Mugisha no mushomesa rwengwe ibanda nagira ngo government kwebe kiri omubutegeki tomanya abu yayisire
mbwenu President Museveni akaleta obusinge omu Uganda beitu Amin nawe aine ebirungi bye n'ebibi akombeka barakisi yarwanisa obushumankuzi omu myaka 9 so nawe ayijukwe kandi asimwe oguma mweta Katabazi Moses Karyamba bakazo nagira ngu mbwenu abantu bagumene bitwa tutagamba obwebembezi kuburi hinduka nubwo murimanya abayisirwe nawe Edison no akabushweri kashonje nagira ngu nabagira ngu Amin akita abantu konka we tine birungi byakozere nawe tukabimusimiraho kake kandi oguma mweta Matthias nomweje ari umuzini ya 5 ayishomero ry'Engari Secondary School omarakazo nagira ngu ko ugeragena sabembezi abaza government zaregereho abamwe bagasigaho ebirungi nkamini wageze kuransa obushumankuzi beitu egi government ya John na Katwiri ere mu kuransa obushumankuzi rimirwe kimwe nagira ngu mwebarize Odios mutahiwe beitu nagira ngu izo baramunje mwete banza omare kushomaji rero tuje tukurete utakabori hakanda bakakora rukoro ngo atoroka umushomero go mbamwetoha tiyatira ho izina ningira katushome message ya umushomero notiswa kare nibyo ebitwa abatwine abo abantu abambenda kuhurizana nitwe feedback yitu adios tandike kuhendera program going forward nchakare kumwaka mu government President Museveni okwikiza abantu bamuombekera ishomero bamwebaze turukuhendera program President Museveni tawo turi mu government iteko kumurwogonize ko mu Uganda kandi nkuwabira umwembezo wihanga nitekwa kureba birungi bye na nebibi akwani tumanya ngo umwebembezi wena nabwo kwa Yesu Kristo umwana warahanga akacirwa umushango so tar umwembezo perfect kandi tar umwembezo ko yemera mutine tiyagirata kiyakora kandi nangwa nintekateka ngo nkayihanga ninka ba Africa twaturiye kugenda mu misho turige no kusasirana ebyo kugira ngo mwembe so akakora kubi mwenu ya abumumwekizayira goko ndayafira ngo atashika sha yafira atayikana na twege kusasana ba kigamba je president akasasira abana ba president Amin hatika kare yasasira abana ba president Amin arwaye n'ubushoborozi abakye batari kwasa kusasira Amin akamanaginga beni esiyite katerera akwanyo nimpa yuna Amin nakareba ri n'icyabe nabasa kugita a government eji so umteka so program turi kuhendera nintekateka ngo twine kubanza twamanya ngo erni hanga yitu twine kurukurira mutwena kandi twene twine ubushoborozi oburi kwingana utakaje ngo gwatagamba reno gwagamba namwe nitu nico tukugira ngo one Uganda one people pole to hendere program ya nyo kansi abantu bona abatera amasomo kira munonga abantu batebazanywe na John abita bayinare babebaza nsibe mwana wanje rwakandare is my friend sibe mwana wanje aporo mabati izogora wono no mnyabuzare ogora umuntu mukuru no president Baiza na muna wanje runga akajya ngo nkusime John ngo mukusimire is my cousin brother is called Ronga then nani impendera inyowe nizaga mandi yambara mako natandika ngambere tinkwikirezana na kugira ngo tusime umuntu wakoze ibintu nkebyo oyisira abantu bakabona ishaka mekashesheka so ubwo tinkwikirezana nacyo then rastre nyina kwitinga kantu kanje kamwe kozo ngo mrakagambaho nangane no sema kagambaho wagamba settlement okagira ngo ugene umuzikini rugaba uno shot na nakuruga nkumuri yebyo nyenda kwamuzana nyuma abazyo central committee yari chairman wa ebestemere nyuma abaze bastemere babintu rikiko nyenda kwamuza activities inarshi
imirimo yona ya MK movement netambura ije tubetriye Ibrahim na Munana wizwera Ibrahim na Binaturo Kanungu muri Kigali Samburu region Ibrahim Shanju Ibrahim Munana turi mu Rutoro Rwenzoro region so tukashitamira turi dukorana namane taro kuzigiza and tutakatekesha yona je no musikirwa banaza kubara Masaka uro reba so yarga Masaka neja kubona gena region pa region yes you know itome MK movement ka kurgeting watu bikora sub region so we have 18 sub region umiganda yona abonchi yatahumura mahiri akabikora amahena azaga humuresha yona nazaga humura amahe so abanyagana muhore mutebekene nazaga humura kandi mujye kwari mukero kwaraga humure wakabantu yes mpirire tatazara atiro mutuma kwese babantu shumuze naba nakaruru ishata burure gudu mu gomani kaguma abantu kabatakumukunda kashuru muzera ndakwirondera ndakubese baho ndakwirondera okay batete ngiri pore na jona baka challenge ngwiro ni wo kweka kasango nabasa manyano wagamba atyo na nomkazi we na all family members babo bona bakaba rubizi wera pa bona bakaba rubizi wera okujajinga bembiza na katubiro barasende bushoka konka mbone ubwa tatazana ni ngamba rike na turasiye no kujajinga umuntu yarwo urukwende kigujya kikorera urukwende izina runja rukorera ureke kuhindura stane rero ukajya ngo kwite nta tutuma kubiya amini apana amini nganga abantu ubote nyamurunga abo nyamurunga akarahuruka kandi ubu yarahwirwa katakayitaga akija yakwegeswa abisase byo kubanza twa waize batkortera kandi batigandura bakajya bari batire byo kubanza ino wari yarabatire bakajya ngo bakagenda bayishirika wero ngo batirisho isase byo kubanza boka shishinyuni tanya so ukwitana kwajaki kwatanduka ubwo ihangari yafu kunkaba kabi no businge bakazaba bakora campaign tino wabarwanize nyina azakuzanye neka za kumurwenda kinana akiyo bururubwe no wenda nimkwereka kungatonkiza kaporeka kinana umushira kesimba tabambi bakarunaka na kamwe wakireba yakoro bururubwe yakanama yakoro bururubwe kaje kureke mwana dambu nyineka akakoro bururubwe umutwaro umwe ni 12 president Museveni kumurwenda kinana akesimba ya umuri bukabaje tankore nose constituency mbarara nose constituency akiyo sam kutesa wikitins akeyururu umutwaro umwe 15 rukaga ashatuna mushanga umugenzi yora mu gucwa mingi yayo umutwaro umwe 12 bibiri anna mushanga uwakitinisa mukamihanga yayo umutwaro umwe 12 rukaga kinana na bibiri ukireba yabo wa kabiri umurumbarara nosi yabo wa muheru afuta kumwiba ubuyagari yore yasigwe je baramba hato umuntu wabira aha bakanga yayo MPO Dr. Prispasi Chio nawe tiya za eza yakizase mogere nduru hato bagibira omushisha batwirente ze yigana iwiwe batware embuzeje koke nduru kaya bare cyane so turutaka gaba mazima iyangana gwirireka so inchiriza shashi na mwana wanje sabiti mejejero sabiti ni mgwentizi mejitu Mageni, yeah. mejejero sabiti Steven a brother friend comrade and obi abo kuferwa nyina aho muire atira mbiri cyo kurwara tisintuye n'injuma ukagamba nawe sande kwibira nyuma nambuza ajya tariki ngwenu irizo atunga amahoro ngo muzika ahasa banyamahembaho wa mugenzi magini ni ishe na wakafu so ndashasha nawe because I treat him as a brother
Okay. and his other brother Ben abasigara think bamanyage kuko imasari na Ben so nashasha na mterasi. I think he was still in Kampala, but he told me the body will be on Sunday. Sorry for the Majini family. Okay. How many of you? Urare kurungi. Hango bini. Ngani yunganye tu igara nimvura mahango ngira. Frank tumwebaze n'umuhango wawe. Zabiti n'umuhango wawe kayora akakwera fizi. Mahango mbini yo nitokure wanza ndamuni kurema. Abinyere banyeshungira atera wabare muno ati ninsima messages hano yambuza akabuzo tunatichikijwa kurungi ombantu bawa konka ninsima director wa mobilization Robert Wakandare kandi ikintu umubimuntu binge binkumsimira cyuma muri byo he's very good and perfect at card identification hakwa identifyinga kada wena murungi na mushikira even when they don't know each other. Okwanya the first time kuja kuntere simtingumane sumyanja yajihiri we didn't know each other. So his office home talum by mistake. Now oge agamba na nyoni sasa no kufa kumukikuru wa Geno Mzee Saviti. Kandi Geno Mzee Saviti wali intake mate and best friend to Geno MK. Geno MK berjire Sandhurst. Intake ya wejo erumuna charite beina babo na abandi bakapasinga hamwe intake 5 kandi banywani muno Geno MK na Geno Saviti no byabe akiri na commandinga SFC Geno Saviti no yabe deputy no byarigire muno wizira ka taking over so hatubora no kunda banywani kandi uri kikunywano noko kaso exactly now noja kumanya pora koko jede pora manya bareke kweta wiruka ukahingure pora now hati Twiga yagera ati results nazireta ngwe atogo bakamwibirente 10 ngwe ngogo bakamwibe mbuzemu ente 10 bakaziba hari 10 nchumanyisa bakamwiba 10%. Koko wembuzemu ibibire akabe inemwe bayinemwe hatogo bakaiba 100% bakaiba hizire ibure kubi omuntu obayiba embuzemu niwe ine yonka newe nente 10 bakakwiba 10 tumukusana owembuzi naye aferwa muno haboko biwente zawe ruende za sigara nizare nyana 18 umeze mukaga enyana 10 so 10 kiri kigarakaho konke mbuzo biyargaho taraho kindi cyona tene butandikiro so politi korongiki John no wachivargara no chingu wacha politi korongiki ndiyo ningaraka uyogo mutabashime kuri tortaro mawa bese mbiri kuri tortaro kubanga kurureta nyo hatkankubuzi nyo hatsazu nukubontera ni yeshimura kibino ningenda konke twiga kubo mujuma na kugo maraka twine contact zitakusana. Our emotional reaction is different. Semongere bakamwiba atorhanga raja ko basosora President Museveni bamwiba adira turumuja kundora aturore ngara tunyoni nyutu sanjirwero. So you can't blame President Museveni kugira ngo embuziye ibibire ngo akatere nuru akasebere kugitera kwa kana afalibi abayibirwe ente 10 bakanga kuzisera bakanga no kutaheberango even byabo. So you can't blame President Museveni for that. Last year John Kamiliyoni akatere kizina ngo basimo genzi kandi John character ya Africa kubororo umuntu bangire ku musima genziri mangu there is a very huge problem. Let me tell you na abatakwenda Museveni President Museveni nabajya ku musima genziri omuntu weno bangire kusima agenzeri omanya ngo there is a very huge problem. Nyamurunga wawo ryo no mututaho by force tujya kumukiriza ko twire cyo gukora kandi toloya ma tujya kwanga no tutwara mukoti kunga abantu n'amamango bote akabanyangaraza omutiteho muteo no mututaho kifuba. Murare kurungi wabare mnonga John ekaya kuri Cent Hotel mbo kuturebera mu program yeji Eishengyero Sky TV program yeji nebere na Radio 5 chena na mwenda katonyiza mushanje ku rugo mutayo ne arshere DJ Kanyamano wakufe kuranga program yeji yazo so abekaya bakuretira obuhereza burungi nkoburaro gardens conference hall barere mu byokunywa byona restaurant takuchinga chance ya chamushana cha chiro live band buri Sunday kandi okwenda kumenya urukishiraho ebya ekaya no baterera sumu ya 0 mushanjo ina ibiro mwenda mushanjo mukaga na 0 mushanjo mukaga munana ina
328 ekaya kuri St Hotel nori nkari omuka ebintu mba byatambara kurungi ntenda kwebaza abatutayira ikireki babariye Morrison wagaba entwiga twasimira kimwe okutayira babariye Paul Katwire okutayira babariye omukuru Denmark adios kutayira babariye Tornawe John kutayira because program ne hwa late so abantu ntwatwabe inconvenience nga musamu somewhat so ntubebaza weji dedication na commitment ntona kwebaza technical team yitu abaturebera kandi turagaraka turanesa bitera kwija nabandi Boaz wa Mongolia mugire kiro kirungi ebiti biteekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu